perempuan ini derhaka kepada suami, melakukan perbuatan antara dua, tidak taat pada perintah suami, suami sakit hati atau akhlak yang buruk. Faham? Mana-mana perempuan yang akhlak buruk, suami dia marah kepada dia, semayang dia tidak lepas telinga. La tujawizu salatuhum azanahum, tidak lepas pun naik solat dia tu ke langit, bahkan telinga dia tak lepas. Sesuatu kata nak lepas naik ke langit. Sedangkan langit yang pertama ni sangat tinggi, tak ada orang pernah nampak melainkan Rasulullah. Bangga pula lawang suami. Maki suami, tulis dalam Instagram. Kawan-kawan dia, kata dia bangat, molek. Saya di belakang awak. Kami sentiasa di belakang awak. Tukang backup. Ramai kan? Ahli neraka. Kalau tukar cocok, balah kaki bini. Tahu tak? Semua tu member of the hell. Ahli neraka. Kalau dia kata neraka itu ustaz, neraka bukan ustaz punya, bukan kita kata, Nabi suruh kata. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walau sepotong ayat. Nabi kata gua ni, la yadkhulul jannah namam. Tolong sampaikan pada manusia, tak akan masuk surga namam, orang yang lagu. Bila tak masuk surga makna bila? Atas dunia banyak lorong, banyak jalan. Akhirat dua saja. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu ke syurga, satu ke neraka. Tak ada lebih pada dua jalan. Jangan kata Allah Allah. Bila ni bangga, laki sama bini, bini sama laki. Laki tipu pitih bini, bini tipu pitih laki. Macam-macam hal. Lama pitih. Dia carut ke laki dia, suami dia live dalam Facebook. Kalau bini tu maki suami, kawan-kawan bini siapa bini laki. Kalau laki pula kata ke bini, udah-udah, kawan-kawan laki pula masuk pula laki. Itu sebenarnya ada orang jahiliah lagi. Lepas tu kata Ibrahim bin Adham, wali Allah. Dia kata bi kulli alfin wahidun fil jannah. Setiap 1000 orang, seorang masuk surga. Bukan 999 masuk neraka, tapi nak sabar ramainya masuk neraka. Allah Rabbi, jangan diraka pada suami kita. Kalau rasa nak jadi, kita tak mau dengar kata cakap laki, jangan nikah.